Oh, Dua nomor DM. iba pi na pong epidemic no. Nga snong na warjantia. Wala siya. Ah. Ano piwan? Nga pulis ni te mentak singi yo steam non class te ong perlog ya lepit football te mentak singi lepit football. Ay pipules piwan ko piwan. Mentah nga late jong biet education. Setelah di sana. Dia ini mentah bisit uniform. Jong kan silong la jong. Hoi. Kano telipi. Ngatit sautli ngatit kawe yang te lai teli gi baka. Bisa tadi. Kisah salaban te sibit ngin sawan pe. Tapi kano kawe kedor ini kan uniform. Aspa kawe ngitit. Hoi. Tapi nomor apa kano pipo? Nga kampung nombar kidan nombar sipo kendai nyoro. Tapi so dun kremen ba kala jong kan job FC ko man taksi. Don Juggerman baik bakal job bukan yo rumah jaga final round. Baru lagi lagi kiam ba la jong ke lekai. Kiwan teman-teman Ngelawan tuh season badrang dajit. Oh. Itu forward ngilak TV bon job lajong. Sementara pi yang berkasih FC Goa ke tim ke baksai. Oh. Bisa bunuh ba. Kejing kun deh kalau ngebae hi tambang increment di kejing job. Player gol ha ke tiong bada. Pai ba ki hala ke hoi kiom sew. Nah. Sibet pinle kuno sibet ni pin hala ro. Sibit hap la weh. Apa kan? Tapi hirup di player sebuah. Oh, mensyang saya lekai football tebal school buat ambil lekai thara. Iya. Kena baje sibet pinrong pinurungnya. Sibit saya kedua perlok yang kanu baje bandrok. Ketika ngesim ke istan ke ba siswa. Tengah. Yo bakam he tabang tu ya don pelok ya buklang teh. Isong lang. Ikan player na warga na baje tiaru asin wajong. Kidon ngati Frankie Buam. Oh, Frankie Buam dari Prasel Dupina. Amde ra prasnong jan senong hi kade gaju ke blok. Udah natang buli ngipat. Ko gi senong. Support. Aku tiu la jam. Tanjung Pi bawah. Ngamti bra ngatrai gen bun ngasai kendo. Sebab dengan newsnya baca perpajak Pi. Itu sure. Terbak toh. Itu.